ka jingra ke ka sngi yo lai lot ka ban rip khandai men taw snam ma po ka jala kan long ka bai pho I phieng ba hadian bak sarkar jala ka pen khre nek ba bun jat ki jing pen beria ha ka sngi rakhe ya ka jing lai lot ha ka ni ka nong ba shlong haring kat ka jing pen khlan ni ki bor para ka leng ki jaka na ka benta ban pelong ni ka sngi ka ba shong ha ka jing sok habai dei bat ka ni ka benta deputy commissioner ka east castles ba Peter S dekhar habai kran ba ka batisi ulai tho ba ki pat ba kim de ban khuslai marba ka bor penyai district kala pen klan ni ki bor pahara bat hadu menta kalong ka babiang na dong syadong ke jipun kre kala don lupa ko bang omne ba na kaliang jongi ka district administration rangkat pat SP brokhai lada kadon ke jimpun bana na kamdon ke jimpun bana bodon kata ka ban ro ndai na kaliang jongi kum ka district administration ni hab bo lupa brokhai kila pahara kat bala ban le hakon ko benta jong ne ka social long kata ka ba la ya pen be lupa ti khrang ba kan suk ke suk gin oleh nangwan kunumdang kono ke jing so atatin kaliang jongki ke ka feedback na kaliang jong SP marba kumulong menta mdani e ka ba hakon kurkom ti kat kum jing yo jing tip jonga te imat kan beji kumaka de banlong te bede ba marba ho marba ngintip mar mtaw snam ngintip ba kata ka ban kan don kan trikam ne de malaw snam mar ka surok ka julong kulot kan re menta yo kuno bede ba ka traffic arrangement mar ka kendai lat borok ko we along occupy borok ada pension jaga kuno pat te em la e kran bu SP kata ro lai pen be I tingat sai kan sadon ka arrangement man panya gi kali po kendai lat kan ko mar ko mong mane adong tigi stalls kini kita berkhoi la ya pen be hi ban nakal ka traffic ru kin pen be ka jingdon kam jungi ya kali hatu sni kasan train tekat bala kan don gi area bolong free traffic zone ru kana ma ki ba gen yo yang kai pikai ru kan don gi jaka bang gila ban penya gi kali kata ngi transportation this time kam dan kum kata kam dan nomor ngi khmil ti kono tingi ki khmil ti ba ba ki dewan hi daga mon soba ta ka jala Meghalaya ka bahap apo upot usam jong kari India rengkat mat ki we ki jala jong kani ka than chete lam mingi nrei hadu kini kisngi kidang don bon ki bayai kran ba ka jala kampat yo ya kata ka jinglai loi ka pura bat kani kami khamtam na ki seng le no mat ki we kumta ban sngo tho kai kata ka jinglai loi ka batisi kala yo ban yakran menteri baram katanat kampo yeng ka jala ba arjeling do plakran khamshai ya ka jingmot jong ka jinglai loi kumjo pola banjor ru habai dei ba ka jingdon kam ba dei ban don ya ka jing yakran bat ki seng le no hot ngi na yo ta ka jinglai loi mentala andru khnai snam nga ngel scam ru ba kini kindru khnai snam ni kam sa kelas mo nganang ya sekman nganang jam sekman lakade ka yo ka kot lakade ka puli ka dangle lakade ka kot ka khia lakade agno gi phangru ngira ya sekman ndrei nyapan pe atu ai ka potential ka bangidon but kanu percent na kata ka potential nila da bio but balai kam yo kat kum kejing terang na kat kum kejing ang no la jong ka bunung kong kalong le si aga puli puti kani ngakran kelum lang menta beroi keri ni hadu menta menne kat ukna ubapas na kanu ke school kanu college karukom perkat kanang dehi ba tang ka kam sarkar kabala ban I security ya tang ka kam sarkar kadi ka kam kabadon buram ka bangalaban yit adin ngala dam ka pulis putih nei kami kita karukom perkat darangi pej benia ngangit skamba kami na kipor ngidang sya sensyar upareng uang ba tang ka sarkar ka balaban sumaria me tang ka sarkar ka balaban pej ya me tang ka sarkar ka balaban ria me meru meni banjit bitang ya ka sarkar kabas ngosi kalong menta din ribu kandai snam kaju kajing perkat kadang dan bani hatok ngila la lu sya nakta ka rukom perkat kaju idon ki jingcha eram bakla memang idon kiseng le no kadang penso supaya ba kerwo jongki manau snem ba
kejela ke demi kampat yo cila yo kena syate mana kata ke Hindustan maki kam maki ipat ke pinon ngom nomor long term menteri kena kampung yang pok serta jela sekian bulan ka violence kamdai ka lenti kamingidi banlet. Violence only brings more violence. Violence will not bring solutions. What ka history ru larangi pet. Am tang ka history jangari India, the history jo ka partai bro ka wei larangi pet. Kamnon ka wei ru ka khilip mat manong ba a war or a struggle, a violent struggle has brought good for the people. Never. Te ngam ya hab jigmut but kini gile no. Naru nungkong hiru ngam ju hab jigmut mentaru ngam ya hab jigmut berkong perkara chungki. Hoy. Kum kisamla tentang idom. Amang iyo I begitu kiba nila penbat ya kabor manwan rai ki cingkela. Kim wan rai ki cingkela. Kim perkat nam tabu bun balang ki perkat bai tang ilan mentai ladi. Hoy ngidom. Hari kacing dom jongi kamli menyelamini sekelenti babakla. Ini kum ki samla ngi dom na ngi kakta ya kalawai ke jongi. Kakta ya ka yo ka kot ke jongi. Kakta ya ka jingla ke jongi ban sumar sukher ya ki bahayeng hasam la jong. Ti ho dom lada ki opportunities ki mon. Andai ban lek nakalenti jongki leno pan perhat pan wanra kita ki solutions ngam tre kari kalenti baba kababek political problems can be solved only by dialogue if it is a political problem. Social problems can be solved only by advocacy by violence. The economic problems can be solved only by investments. Kaya kami kuat, larangi kuat political dialogue, political solutions. To nginya syong nginya keren. Larangi kuat social solutions. To nginnet nginya keren berkini ki sarkar ngin pergi pensokho yaki social yaki community la jong. Bakini kini di kijingdon kami nginnet ber advocate berkas sarkar berkinwan rakyat kita kijingkela. Darangi kuat economic changes, to ngin yet investment kemudian rakyat economic changes. There's so many models, social, community-based investments are there. Then privately based investments are there. In sim kanu kami kuat kanu kalenti kari bebas tempat juga. Jadi macam orang ingin sia shrut, ingin sia kawang mau, ingin sia kawang ketik, kawan rakyat kejing bahasa jono. Kamtam ayu bun balang, kamtam ayu doso. Nama bakari domi hidup nasional kan keraki kan singa domi minta kini sengat no ban minta konkret channel si aku keras nem pakaladon. Ke atu ki ba ke kebetulan atu kade kecing tulot pan sarkar makamla pan khot pan yang keren ni habis dan pensau tu pejupat bawa pe kam de ke hindi kade no kan nama kita ni jingduna me entai mangin bat yo eta ke lai lo ke ta jikli jo fi jaga fi an ong fi kamne busuk ban juwa ke jikli jo fi mo nar ba kila ban bun ki daw hoy kala ban de kata pa fi ong fi ba lese ki nong mi khmat juni kita ki ngila pan khamti ban sakri yangi ban lam denti yangi kita kim itu ikilar kilenti lese kajing be idungki kim tip kumno ban senchar yangi kumno ban yalam yangi katala ban de goi kada lane kala ban de ginang gitip hari kisngo ba larangi pet yaki kani kalenti larangi yalam kani kani kalenti kala ban petlot noi ka bor jongi kum kinong mi khmat kala bende kata ru kadao ti wajong kelum lang kaditang kani koi kadao ngam thai ngin la rei daladi hi ngina bat pe sani hi daladi man lai wei brio ngin ha me perkat hi
but ngina be tre kelum lang da ko ke jingmut man rai ke jingkala kamun toy begini ke dokuti kamun toy begini ke no try ngina ban bakli iba. Let us all be part of the solution. Hagoi kalyang layo ru mani kran berkikat tu kan nengot kisamla puli jong kani kanong ba kibla pensngo ye ka e ka bakidon ban ong habai de bakate ka singi ka bakarpang na kalyang ba arjiling do balong menta kum vice chancellor jong ka Martin Luther Christian University ru ula pensngo baka e ka badon kam bangidon kam manle nang ni chakamat kade ka rukam terekam ka jongi. It's the 69th year this year. Even after the 69 years, there are so many beautiful things that we Indians cherish. Why we celebrate this? Because in this day the Indians got freedom from the British and we got to be known as a different nation of our own, where we rule our own nation, where we have a government of our own. We didn't get a government on the 15th of August, but we just got free from the British on this day. Hiraki namar ba kadai kajing lai lu jong kari juni mo na kajing sensyaki paring. Kumbaga long barbor manakis nam kiri ki sang rano kumulai na kamtam ka university. Ijukhat ki ban persya ni kain punas de namangin nyimpat yo lai lo kai ki jesno jong ki lo. Kajing suji kalong ba ngidei ban ngidei ban pelat mo ye kibriu bakin yo ban reki kani kasni jing lai. Kamtam khat santrik. Kamtam khat santrik namar ban na kari juni kilap kimi buon mo ki nong yele na kabenta kari la jong lukum tirot sing bat ukiang nang ba ki ngidi ban long bengin respect iki ki mau mengi ngidi ban ai kata keburom iki lada kim pelat brok hai ki bre ki dan ka jingting mo tarik haki mentaru namar bekiting ban mi syabar yo kerja ke iki ka bangsa iki